we bavuga ko bagomba kumufungisha binyuze mu nzira yo kuvuga ko yafashe umwana wabo uteneje imyaka akamufata ku ngufu. Nuko barangije kubyumvikanaho n'umugore biratuye, habayeho ejo bundi bahamagara Ngarukiye ngo abasure mu rugo. Ngarukiye aragiye no mu rugo arabasuye, sinzi agaserivisi ngo yagezeyo ngo bamusabye gukora, aragakora neza arangize. Muraho neza, reka nongere mbasuhuze mwese aho muherereye hose ku isi, amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muri. Turabasuhuje cyane tuti yambu, abo bwije abo bukeye mwaramutse, abo bwije mwiriwe mwese aho muherereye hose ku isi, ku migabane yose y'isi, bitewe n'amasaha uboneyeho iyi video turagusuhuje. Hanyuma nanone dushimiye abantu bose bakoze subscribe, turabashimiye cyane. Mwarakoze cyane bwo kugira ngo mushigikire Intore TV show, amahoro y'Imana abane namwe. Kubwo kudushigikira turabashimiye, natwe tuzabashigikira. Hanyuma rero tuje hano uyu munsi dufite inkuru nubwo atari nziza, inkuru isa nkaho ari inkuru y'akababaro ariko ni n'iy'akababaro. Ni inkuru ibabaje mu by'ukuri ku muntu wese wumva, ku muntu wese ufite ishaka, ku muntu wese ukeneye kubaho, ku muntu wese ufite uburenganzira bwiwe, ku muntu wese ukeneye kubaho nk'uko abishaka. Iyo nkuru rero iragira iti, tutabatindiye mu magambo, hano hariho inkuru y'umuntu witwa Semahoro, Pastor John Semahoro, ndetse n'umucuranzi witwa Ngarukiye. Iyi nkuru ngo itangiye gute? Iyi nkuru aba bantu bombi tuvuze Semahoro na Ngarukiye ni abantu babaye mu gihugu cya Uganda, baturanye. Pasiteri Semahoro ari umuntu ugira urusengero, Ngarukiye ari umucuranzi umucurangira mu rusengero rwe kuko mubibona mu yandi masengero yandi asanzwe. Bano bantu baraturana bombi, barabana, umucuranzi n'upasiteri wiwe baraturana. Nyuma igihe kigeze, Imana ibacira inzira, ariko habanza kugenda Pasiteri Semahoro arimukaja muri Amerika. Nuko ngo arangize gutura, amaze gushika muri Amerika aratuye, ibintu biratuye byikubise hirya no hino. Urabona bino bintu za dosiye bigire gutya, Ngarukiye nawe agezweho. Ngarukiye nawe amare kugegwaho agiye muri Amerika. Aragiye ngo amare gushika iyo yakagendaga asangayo pasiteri wiwe Semahoro. Nuko ngo arangize Semahoro Ngarukiye asanga Semahoro yarafunguye urundi rusengero n'ubundi nk'ibisanzwe. Umupasiteri uko byagenda kose aho yagiye agomba gushika agafungura urusengero, cyangwa se akirubura mu rundi rusengero ahasanze aramutse yarushimye. Ngo arangize we ashike afungura urusengero, aratura n'abakristu, akomeza kugira abakristu. Buce Ngarukiye yagiye rero asanga Semahoro yarafunguye urusengero. Biba ngombwa rero ko Semahoro Ngarukiye yongera kuza mu rusengero rwa pasiteri wiwe, umuntu baziranye baturanye ibintu byose nk'ibyo ngibyo. Nuko ngo arangize Ngarukiye agiye mu rusengero rwa Semahoro, akomeje gucuranga nk'ibisanzwe. Baramwakiriye neza, aracuranze kuko yari umucuranzi wiwe bazi ndetse banamenyereye. Akomeje gucuranga, aracuranze nyine bisanzwe. Nuko habayeho ejo bundi ibintu byo mu ikanisa nabyo bisigaye byaragize umutwe munini nk'ibya politike yiriya hakurya muri Kongo. Nuko ibintu birazengurutse Semahoro aciyemo ikanisa, ariko mu guca mu ikanisa aba ari usohoka ajana n'abakristu bamwe kubw'impamvu wenda zimwe n'izindi nk'izi nyine zindi zicamwe amakanisa yandi ya hano. Nuko Ngarukiye rero ntiyakurikira Pasiteri Semahoro. Ngarukiye rero ni umucuranzi. Noneho Ngarukiye ntiyakurikira Semahoro muri iryo kanisa yimuye, yaciyemo mu gice cyacitsemo, iwe ntiyacikamo, aguma gucurangira hajya yarari. Bivuze ko ahangaho atumvaga impamvu yatumye impamvu yatumye Semahoro aca mu ikanisa agasohoka. Ni ukuvuga ngo mu gihe badafite imyumvire imwe, batumva cyo kimwe, ni ibyamaga bibiri bitandukanye. Ubwo umwe wese arajaho ashaka, undi nawe ajaho ashaka. Nuko ngo arangize Ngarukiye akomeje gucuranga aho ngaho, Semahoro iyo yagiye nawe ikanisa rirakomeje. Ngo arangize rero Semahoro, urabona nawe ko umuntu iyo agitangira ikanisa
ataripanze noneho hari ukuntu biba bisa naho bigoye, kandi akarusha adashigikiwe n'abantu bari kumwe, kugira ngo abandi baze kumushigikira biza bibanza bikagora. Bazabanza bakareba abantu bari kumwe, bakareba bamukurikiye, abantu kuri baza bamenya ibintu, baza bajyaginga ibintu bakagenda babikosora. Nuko warangize rero Ngarukiye akomeje gucuranga aho yarari, Semahoro ikanisa rirakomeje harajyari riri. Bukeye habaye ejo bundi Semahoro agiye kwa Ngarukiye, aramubwira ati ni gute wowe ukomeza gucuranga hariya kandi uri umuntu tuziranye, ari nje tuziranye kurusha bariya bandi, twabanye Uganda, uraza unsanga hano aba ari nje ukwakira ngushira mu rusengero n'ubundi, none ni gute nsohoka ukanga kunkurikira? Ngarukiye ati jewe niho nkiza, kandi urusengero nasanze rumaze gufata, kandi n'abantu basigaye ni nk'abo benshi. Uwitwa Ngarukiye w'umucuranzi rero akomeje kubaho ngaho kubwo kugira ngo iwe yiprofitire umushahara wiwe, pfa kuba ari ikanisa riri mu murongo mwiza, ukorera Imana, akomeza akore umurimo wakoresha n'impano, akomeza acurange ari n'akazi anahembwa. Nuko ngo arangize Ngarukiye ati nyamara wari kunkurikira. Semahoro ati Ngarukiye abwira Ngarukiye ati nyamara wari kunkurikira. Ngarukiye ati njewe yaye ndacyari hano, banzureke umuntu gatazamakanira undi toya sinzaza. Nuko biragiye birazengurutse kuriya rero Pasiteri Semahoro buriya akomeza kugira ishari. Ni ukuvuga ngo yagumye kugira ishari kubera ko Ngarukiye ari gucurangaho Semahoro yasohotse. Bafite umucuranzi urenze wenda uwiwiwe. Iyi kanisa ryafunguye muzamubibona n'ahandi na hano, abantu bagiye bayafungura wenda bafitemo experience ko barabyumva cyane, bazamafata uwo ari we wese. N'umuntu azavuga ati nigeze gucuranga muri Kongo kera, nza amata 5 ya piano akamaja kuri senti agacuranga, kubera ko umuntu akora kubera ko habuze igikorwa, atari uko hari atari uko ashoboye, agakora kubera ko nta wundi muntu uhari, ariko bivuze ko hari undi atokora. Nuko warangize umucuranzi akomeje gucuranga. Habayeho ejo bundi Semahoro aravuga ati reka n'ubundi uyu muntu njewe rero sinamureka gutya ngo agende gutya. Nuko warangize Semahoro ati niko sha wanze kuza ku rusengero, ati reko ikintu nzogukorera ni kimwe, tikizokubera ciza, nzogukorera ikintu kitari ciza. Uwitwa Ngarukiye w'umucuranzi nawe akabifata nk'ibintu bisanzwe, kuko ntiyatekerezaga ko byogera kuri urwo rwego rwo kumufungisha. Nuko Ngarukiye rero bifata bisanzwe, akabisuzugura, akumva ari ibintu biri aho, akumva nyine reka ari akantu gusa k'ishari ryo kuba yaragumye ahantu yasohotse. Nuko ngo arangize habayeho ejo bundi Pasiteri Semahoro aramuhamagara ngo mu rugo, ariko mbere yuko amuhamagara ngo inkuru ikaba iravuga ko yabanje kuja inama n'umugore we, bavuga ko bagomba kumufungisha binyuze mu nzira yo kuvuga ko yafashe umwana wabo uteneje imyaka akamufata ku ngufu. Nuko barangije kubyumvikanaho n'umugore, biratuye. Habayeho ejo bundi bahamagara Ngarukiye ngo abasure mu rugo. Ngarukiye aragiye no mu rugo arabasuye, sinzi agaserivisi ngo yagezeyo ngo bamusabye gukora, aragakora neza. Arangize baraganira, baramubwira ati noneho aho bigeze niwanga kuza mu rusengero rwanje, noneho hano ntirukira urw'Imana n'urwiwe nyine n'urwa Semahoro, njewe John Semahoro urusengero rwanje, niwanga kuza mu rusengero rwanje ndagufungisha. Noneho uyu Ngarukiye akihagararaho kubera ko nta kesi yarazi imuriho, akibaza uburyo yofungwa akabibura, naho ntazi ko umuntu yagambaniwe. Nuko habayeho ejo bundi Semahoro aragenda n'ubundi aja kurega Ngarukiye iyo kesi, aragenda aja kurega Ngarukiye iyo kesi. Arangize kuja kumurega Ngarukiye agire gutya gusa abona polisi ziraje
ziramufasha. Rero mu gusamba niho haje kugaragara ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bishatse kuvuga ko hano harimo uburyo bubiri bwo gusamba, ari ku bantu bari kurega umwana, bari kuregera umwana wabo Semahoro n'umugore, ni nk'aho babasambishije ugutandukanye. Semahoro akavuga ati njewe umwana wanje bamufashe mu kwa 7, uwo ni se w'umwana. Nyina w'umwana akavuga ngo njewe umwana wanje bamufashe mu kwa 9. Nuko ibintu biguma kubushanya aho ngaho, ni nk'aho hari inzira z'Imana wenda sinzi, ibintu bikomeza kubushanya. Habayeho ejo bundi umugore wa Semahoro, wa Pasiteri Semahoro, tukongera aho ngaho ako ngako kugira ngo mubashe gutandukanya ayo mazina. Umugore wa Pasiteri Semahoro aza muri Afurika, ariko aza ari kubona ko ibintu byakomeye bishobora kubyara ibindi bibazo. Aza ari mu buryo bwo gusurana no guhunga, cyangwa se mu buryo bwo guhunga no gusurana. Nuko noneho ngo ageze ino abwira Ngarukiye ati yewe njewe iyi kesi rero sinyirimo, nta kibazo, njewe nzi ko umwana wanje atafashwe. Ariko iyi kesi yahimbwe n'umugabo ariwe Pasiteri Semahoro. Pasiteri Semahoro niwe rero wagambaniye Ngarukiye. None amakuru nuko ahagaze, nuko Pasiteri Semahoro yagambaniye umucuranzi wahoze ari umucuranzi we ngo ni Ngarukiye, akaba amutaye mu mugozi, kandi noneho umugozi usa naho ugoye, iriya kesi iragoye, kandi umuntu ashobora kwifungirwa ubuzima bwe bwose cyangwa se ubuzima burebure azize ubusa, arengana nta kintu yakoze. None abantu bashoboye kuvuga, abantu bashoboye kwamagana, abantu babona ko hari icyo bavuga kikagira icyo kimara, nibahaguruke. Abantu icyo babereho ni ugufashanya, nibahaguruke bose bamagane Pasiteri Semahoro, barebe ko bokura umuvandimwe mu bibazo, barebe ko bokura Ngarukiye muri aka kaga, muri ubu bugambanyi butumye aja muri prison kandi nta kosa yakoze, ari umwere. Ariko wenda sinzi, wenda muri Amerika naho niba biza bigenda gute, ariko ndango n'umuntu wafashwe nawe urenze no kuvuga akwiye kuvuga niba nabyemeje, ariko ndango akwiye no gupima ko yafashwe. Umuntu wafashwe ndango azapimwa bikagaragaza ko yafashwe. None abantu bashoboye kugira icyo bokora ku bwangarukiye, bagikore. Icyo ufite wokora kugira ngo umuvandimwe arekugwe. Icyo abantu babereho ni uguhana amakuru, nyuma y'amakuru hakagira igikorwa. Amakuru rero ni uko ameze. Tuvuga ku bapasiteri bene abo ngabo muri uyu mwanya cyangwa se iki gihe tuzabavugaho ubutaha, ariko barahari. Tibavugaga ngo ntabahari kandi kera bagaragaye. Mu gihe umuntu adashatse kugukorera ngo akubere umukozi, ntiwamurazimisha kukubera umukozi. Si umuntu watetse, si umujaga wawe, si amateka wamufashe ngo uzaze umukoresha ibyo ushaka, ntibishoboka. Bityo rero abantu bose bari ahantu hose uri, ubona ko ijwi ryawe ryogira icyo rimara, igitekerezo cyawe ugende, nushaka ufungure cyane no kubera uyu munsi, kubera izo mpamvu zimwe n'izindi zigiye zitandukanye. Abantu bareke guma kurengana, kandi hari uburyo bwo kutarengana. Abantu bareke kurengana kandi hari abo barenganura. Abantu bagende bose babavuganire. Abantu bari muri Amerika b'abaturanyi bagende bamenye uko babihagararamo iyi kesi, nubwo wenda iri mu maboko ya leta, ariko n'abantu nk'ubwoko bogira nabi icyo bavuga, kuko bafite ibyo bavuga kandi wenda bikagira icyo bitanga. Murakoze cyane, reka dusoze ikiganiro cyacu. Amakuru yari nk'ayo ngayo, nubwo twarondogoye, ariko murumva amakuru nubwo wenda ari make. Twavuga byinshi kubera impamvu z'agahinda, z'umubabaro, kubona umuntu arengana ntacyo yakoze, azira ubusa, akaba agiye kuja mu bintu by'ibibazo. Mbese ni ukuvuga ngo bitaramutse bikunze ko yorekugwa, aba agiye gufungwa igihe kirekire. Ni ibintu biba bibabaje, ariko reka duhindure amakuru aho ngaho.
tuzaba dukomerezaho, tugiye kubikurikirana tuzajya tumenya uko ibintu bigiye bimera, uko urubanza ruri kugenda rukurikiranwa, wenda muzagenda mubimenyeshwa buke buke. Murakoze cyane abantu batanga ibitekerezo byabo, buri muntu wese utegera ikiganiro atanga igitekerezo cy'ukuntu nawe abyumva, kuko igitekerezo cyawe ni ingenzi, ahari wenda cogira ico gimara. Murakoze.